Nah, baka pada long lom. Ya amat budi kalau menjadi dah aku bantu kamar radio gulam ke Jino kamar nangror ko ko ke anak blau. Mugro ko pitan. Kan kajak buat tabu budi kelake buat tabu. Buat tabu apa? Ma putra urusan tabunya masalah perjuangan nangror baik projek ke kono iga ko tu lah. Apa na urusan lo ngi. Kaya tabu bukan puika horonyo. Jino jak batatan ni nang ke perjuang projek yang di nang ke perjuang projek di nang tengah malam ke ajo bu lepu jil kolon sampai kapi gede. Di nang ke ajo bu ku ajo roti tengah malam lampade du aku kolon sampai kapi gede kau tak tu. Kengka kira aku mata mereka jangan dapat hai ale bangai bu. Kau jadi minta urang kamar je urang lagi kah tengun orang mana ngromo jangan tabotan. Ajar kalau jual kayak dua je lagi kabu kau kayak jual. Nyana tanda jilo nuga aku ba. Mihana aku temu motor berapa banyak aku mate aku te. Nyawa daruhan. Ni dengar dia aku pegah orangnya. Tiap ban pegah kawaknya. Awaknya ni pegah berokam musuh dengan RI kan ya. Tapi ni kalau gay boh nangkeh nanti boh nangkeh nyan boh nyokeh hiu. Kamu kapan? Kamu kapan? Kan ni dah hai ka pejuang Honda ta boh tak putrang ka pejuang. Ka beke dah ku manang ro. Ha ka beke bele ka beke manang ro lagi mai boh mai pelu. Yang kelaganya. Perjuang nak kepuak rong masing. Oh menan, main berkon tak pegah putra. Berkon saban-saban ni noh nak saban le. Ya, dia jog rồi dia này jog pen kan dekat rong. Alah, hai podolah lo. Ilo cukup tayang aku tadi aku ingat tadi nyo baru menempak kata kai memblat orang nak menempak dua nyo menempak menteri kunyo lagi mana macam posisi. Dah bro hai. Karu nanggro bilau tu nak mana nanggro bilau tu iga kai motor lah kanto ilwe. Buka pablo mo lagi mana buat no. Nyo tolong bar dia perhatikan nyo anu cuada nyo 4 surat tu Honda bro mesti bawa baik lagu pablo mo. Anak telah lagi urung doa ke Assalamualaikum panglima tago Aceh terutau dalam bencana. Pakan dah Aceh karu tapi kalau bagi penanggro lagi mana lagi pukoi mai. Ayah adik tama. Yo karu anak nanggro nyo anu cucu hayang jaga dendra. Jino kaman anak nanggro buat dari anak kerja. Bajai perlu kamu anak kamu ni. Nyo bajai anak kau ngong. Putra ka perjuangan berje. Jino jak lekai ondam tabo. Mi anak ide balik. Ba jino ka buya kron dandang buya tamang mereteki. Nyo mana ji kan bengai perjuangan kon. Ilong saya angku. Kulong ada berkon ku ajo bu lau tuang ku poe ba jambo segala macam itu. Kulong sampai kabi gede. Apa nanti Joy yang kau bawa Joy tiba lihat long baju ini Joy tiba lihat. Mungkin awak lagi. Ya apa nanti tiba lihat kau abang itu ngomong kau Joy tiba lihat ini Joy long baju. Kamu ini ui. Ilong saya angku dah kan bengai aku lagi menabuan no. Karena kan membelatur dan menempat ilong tadi. Matang jangan lu pundong. Panen aja raga menan. Dua mati. Dari gaji dari kupa. Yang kita kena jauh hidup. Putra kakak kita kenal. Kakak benda. Ya cip pegalau. Putra lu pegalau. Juga. Okay. That's a gun disarmament. And then look. When you, this is only an emergency, and what I'm teaching you is not a good gun disarming, but for emergency, when the guy say bye, that's the only one you can do, because you have no time. Okay? So remember, it's not the gun disarming we're going to work later, but it's for emergency, and that's where we started. This gun disarming starts in the counterterrorism school, and it's a Caesar one, and then you say for me like hasta la vista, and you shoot, okay? That's a gun disarmament. It's very fast. It's like killing a mosquito. That's why we kill the mosquito like this. I do it slow. I push it here. On the same time, I hit you that way, and I do this. Of course, you